ang magdadamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Bata kami, ata kami, manan nga FDG, amang liliwaken nagpatatawa. Mangkumpleto di Domingo, bayat di panagin inangayo, kabayatan nagtipinatik, kay nga Ilocano. Siya kumanong Diyos, siyempre ni Ama, gagawiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong Jun Seriales. Yan ka na kanyo dyan, Mark Pastor. Para hindi talong oras sa napuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet, kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit, kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. yan biyag. Dito lang, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Bata kami, ata kami, manan nga FDG, amang liliwaken nagpatatawa. Mangkumpleto di Domingo, bayat di panagin inangayo, kabayatan nagtipinatik, kay nga Ilocano. Okay, good afternoon, Karuba. Good afternoon, Kanakan. Okay, good afternoon, Uncle John. May sama na po ng presentasyon ti mga ganyo kata kami. Tila sudit talong oras. Of course, sonata ni Ayat Cambiag. Dito lang nga po, kasamitan nga radio station. Ako apurado kada papanam. Oh my. Kasamitan nga radio station entire lubong kung nataman lang yan. We are 108 viewers nga dago sa this moment. Nagpartak mga ima doon. Agan anak apo. Namimet pa ka man, 200. So pahin ag 200 taak kanyang balong. Wow. Gataan ka ti Chele. Ay, ano dyan? Chele, ate Kinde. Ay, wala man. Ayan. Pagpakaasik ko mga pag 200 din na ka. Ay, actually, please like and share. Kata kita mandariman na pong bibuya kata kami. Wow. Iti Facebook Live. Iti account ko. Biro ko nyo lang June Seriales po. Kata kita dati Facebook account na. And ni John Mark Mat. JM Pastor. Tapos sa pages may. Yung duwa for decade duo. Kan. Kaduwa. Yan. Ngaroda. Magaganda kami po. Iti talong nga oras. Nagado nga dago si text messages. Damdama 300 to dami. 300. 5 na nagalis mo po nga. Nanay na na. And kadagiti online na po. Nakita kita. Sino? Aduda. And yan, kung daway mi tano kablaawan dito may isang miyembro apo iti FDD Hong Kong chapter at kasangay itat tangal daw ni ading tataran Ella Panadero. Happy birthday kang kaading kete kon talawan na kamuton dito kalendaryon isong kamatom kuma so ti kaabay ko tandani talawan ti kalendaryon mo ang kapumayag. Kaya gasta-gasta. Tapay, palubusam na tayo kalendar yan. Ayan, nag-text di ba ko? Nangatapagana. Okay. Batiin nyo, dagiti agubra dito balay ni Ambong, ni Sani, ni Uncle Boy Roderos. Kung na apo, anang atatigo ko, arak na kita nga talo. Amuno, na, batim nakita yan. Ano? Simsimin tun dali ko Septic. Ambok. Ayan. Kadaga di mga Sintabi. Anyway, good afternoon ka kita nga talo. Siminton da. Napagparkingan mi motor. Hang kami nga maka-apekto, di pa nag-ubrayo. Baka ulik kita ko, di ka mga gupubra. May masa na ti umisam. Lalo kinisani ka apo. Ay, gumigis datan umisam.
As in talaga. Mga, Yaw. wow. Aji may sama dito kay. Yon. Ta ne mo aji ne kalabo kaya. Yon. Saan tumadagtag kritika dwata na? Umisim-isim la. Okay, good afternoon. Kalagiti so amin na po dito palengke ti Ramon, palengke dito Santiago. Palengke ti Tiague, palengke ti Cordon, palengke ti Nueva Vizcaya, palengke ti Canton Ilocos Sur, kan tawi-tawi Aji Marawi. Marami. Tapo nagadayo laki di mo ti. Ne nagadomestic. Palengke ti California. Yes. Kalagiti man man nagpaspasyal. And good afternoon to Kabsat Aida, ay manang Aida Pascua Clinton. Ayan. And Renz Pascua Pagtakunan. Hello po. Kung nasi ka man timang basa na makita. Dito niyo. Happy Sunday mga Lodi. Pabati naman ako dito sa Riyadh from Desa Magiwe. Wow. Hello ka naman niya. Naganda na dito eh. De La Cruz. Hello na imbag nga Domingo yung amin dito Pilipinas. Rabi iti Sabado ditoy Edmonds, Washington, USA. Wow. Na imbag nga aldayo ating June ken JM. Ragsak 3 oras manan timated yo kada kami. Nagapumo si General Santos. Good morning, Sir June. I'm and JM greet ko man. Belated happy birthday ni ano din bagara to yan. Kimmer Bulataw yesterday. Kimmer. Kimmer lo ato. Kimmer. Kimmer mo ton. Asa nga Kimmer. Okay. And yesterday and today ni Sir Dorman birthday na. Salamat. God bless po. Request mo Olawak Mildred from Edmonton, Canada. Ganda yung mo. Tinaga po na ni Kapsat ni Adel Bulataw. Kimmer. Kimmer. Alam man di ko tsara to pag Kimmer ko ti kape. Kutsara ko nam. Pag Kimmer na. Kimmer. Kimmer. Anong katamot ti panunod ko tanong Kimmer. Kimmer. Avo. Kakatag panunod ta. Kimmer. Entry number 2. Entry number 2. Ano di kanya? Number 1? Kutsara to pag Kimmer. Ti kape. Kimmer. Kimmer. Nag-imas si maturog di air ko. Nag-Kimmer. Naimong sama dyan. Wadi, adayo na. Adayo. Naabak. Walay. Kimmer. Okay, ka-Emil, daki di mapanuno mo, iti Kimmer. Agor ka. Sige, orahin ta. Kimmer. Umpay text na. Okay. Hi from Vegas, from Charity, Anti-Charity Lianes. Yes, good afternoon kada kaita. DJ Vegas at ata. Well, Vegas. Ading pakablaman di anak kong agkasangay tata. Ni Carl Lawrence Saraos, 13th birthday na. Thanks for watching from Bahrain. Yeah, nagbubuya kami dito San Manuel, Isabela Manong, kan ading from Rodrigo Duldulao, Cartas. Ano dyan request na dyan? Maulaw ka? Okay, ako maulaw. Damaara, ading Ella di ay, kung siyempre birthday na garaw. Hong Kong. Ano ti umuna nga sunata tangarod? Dati pagabla, damdaman to di pangabla ni kabsat nga Kathy. Nag-graduate di kalman di anak na basa at tandama. Ngarod for atiti first pista na ti first pista man na. Kita man ti ati man Ilocano Classic. Yan, umuna nga sunata mi ako. Namisan narabiin nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, di kamasetasan, parukungkot na tulbakan, pinilit mo aniluktan, kapula eng tapintas mo, apagiin na palan, iun-una na nga aldaw, inkarimpay kaniyak, amin to ababaro, di kantun makiinayat, itikwan nakakitakan, natartaraking emtisyak, binaybayan na kun tenga na itidalan. Diba favorite mo ni Jaya Balong? Si Kamat. Jaya? Kumansyon iti kastoy nga. Purok sa SJ Jaya? Jaya. Ni Jaya, di anak ni Elizabeth Ramsey, kanta man, sige man. Naminsan nga man. Kanta mo. Right. Ladies and gentlemen, Jaya. Patiksa mo Naminsan narabiin, nasa lagjay bulan, nagregret tilinaaw, jay kamaseta. Sa paglalaki, marukong natulbakan, pinilit mo aniloktan, kapula eng tapintas mo, apagiin na meron. Di on-ona na nga aldaw, inkarimpay kanyak,
Amin to ababaraw, di kanton makiinayat. Idi kuan nakakitakan, natartara kengam tisyak. Binaybay anakon, tingana iti dalan. Ano ni Sani timang kanta? Aji agububra di balay kasuno pa ng kanta nata. Ni Sani Iglesias. Ano? Na minsan ngarabi. Marogyan taman na nabot ito pagkaakan. Roda. Good afternoon, Uncle John and John Mark Gross mo dito maulawak Mildred ko na di namin pagano si Asin no isun. Good afternoon ko. Sige kapel lang. Good Sir, good PM po. Binabati ko po sa harap ng simbahan Santiago City. Nagtitinda ng tokong calamares ni Lucy Frank Santino. Wow, Sir, ako kaya't ko data unay kaya't ko. Good afternoon kuya and kablaawa man ni darling ko nga ni Jovi ken amin nga agdingag ta programa yo nga makabiyag tirik na aglalo dagita kantayo nga puros Ilocano. Regas ko man dito kumpare toy kanay nga agbuya ni Rico from Victory San Diego City. Wow. Dito mo. Nanay ko. Lourdes. Bati umat da uyeng Reggie ken Michael agpinpintor da mabutang ni Reggie nakita na kano ni Apong Lawag. Nalawag ti pa nagkita na taora di kita nga makita na. Okay na bangal daw tayo amin sir request ko man da Ilocano version ti perfect. Thanks sir. Pakablaaw kami amin dito Puro 4 Georgetown Rizal Santiago City. Nang runa kadigiti kada kami dito boarding house from Jovi Kalingayan. Aywan ken kablawak pa di balay kaya ni nanay ko siyempre Lourdes Pastor ni Tele nagplanplan lang siguro tata kanaman nga agdengdengag dita Villa Carmen di balay yon ni inang nati ni Ajang ni Jason ni Justin ni Auntie Jube ni Auntie Nancy. Okay nang bagal daw Kuya John kablaawa man aming taga-Oscaris Raman Isabela nang nangruna ni bagag ko Cherian kana to idwa nga putot ko ni David kini isa madama kami dungdungag kita payakan tayo dati disconfiado agyaman na from Senator Segret. Wow. Senator tatay siya. Kasi kumpare temok na ipawanta di ba request as requested nga dati sa lima ulang Mildred man tayan ni attorney Adele Bulataw di Edmonton, Canada. Nag-chat ni Kuya Joseph dito comment. Happy Sunday Karubas, listening and watching from Quebechuan, Isabela. Wow. From Kuya Joseph agtarap iti Batuan. Okay nga ro, dati nag-request po iti kumpare ken para kadigiti daan ti kumpare nga medyo sabali titigtig na ay kahit kita nyo data. Baka iyo baka no italaw na. Ay para kini kumpare. Kas ka unay ti panang daydayaw mo kinibakot ko. Amin pa ng taripato na kada kama pamilya na. Aglalo no nakapelas ti nakiting tamatan di maisina. Madlaw ko dayta ngem respeto ag paliiwaklat ka. No maminsan jak kayat nga iparang kan kari bakit ko. Isumit tisip siputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngem ti madik kinursunada tay panang tetex mo kenkwana. Text me na. Ulitam pa'y timam minsan pakanan kan iti Granada. Di ka labasuka. Amuklaw na'y adi ka kontento kinay bakit mo. Sang patambara saan saan tumawag iti tampay ta cellphone mo. Ti alos nakit di amaki den naken ka nga aging babaro. Maamis mo kumatirigrigat
ken kani bakit mo. May isang talaga mga karigatan ng kalaban when it comes to family. Kasi tayo kumpare nga uligan na. Kadi? Rigat tigas. Amo nga mo pa'y mapadas, taawang pa'y mad. Iti agawan da kanya, man ako mati agawin di kumpare. No? Wala. Nagpate na tayo mamata. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang batang para saan sano tumawag, itipempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di anaki den nakin ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Ladies and gentlemen, Jose Marichan. Ala ka dili pata mo ang tarik ng kanig bakit ko. Dagiti putot mo ti asik kaswam saan kad ni bakit Bing Rodrigo. no di ka naragsak di miramraman iti pamilya. Dung ti pamilyang tayo sudan tot pagsagdag. Tom Jones. Bigis man, Bigis. Amok Launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang betang para saan sano tumawag, itipangkay ta cellphone mo. normal. Ti anos nakit di amakitan na ken ka nga aging babaro. Maamilis mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Maamilis mo kumatirigrigat ken kani bakit mo. Ayan, belated happy birthday. Apo, hindi kalman September 8. Kini inang tayo amin, Mama Mary. Ayan. Happy birthday. Yan, apo, madanin ti fiesta mat iti Our Lady of Lazarus sa Jeramon. Into no September 15 na po ti panakaangay na sa J Family Hall. Alas 4 ti malam. Parayag ko laeng. Ada kami iti kumansyo. Apo, nagririgat na ganyan impakanta ni Father. Talaga mga impapas na mo ti nang iti line up of songs. Gana ka mo, Diyos ko, manong Domingo nga tang adalan ta. And successful mat, naadal tama, ganyan nga sonata. Ayan. So, nagyaman kami, Father, ititalik mo kada kami. Launay, taman mano, tagtalik kanyamin. Ada ka mo. Ada ka nga nabati. Ayan, thank you, Father Danog of Director Apo iti La Saleta from Yes. And apo madumanan iti Itaman baka datex na ni Sir Emil the entry na jintikwan. Anaji, katatayan Kimmer Lu. Awan sama Awan madi nga active ni Ka Emil Tata. Awan. Baka napanda digital talon. Awan. Okay, good afternoon sir, JM and great kumanti. Pas ato yun ka ba ulit din man ni Kimmer ron. Habali atin hi, good afternoon Kuya Jun. Pabati na po ang family Avila ng Bugalyon proper Ramon Isabela from Daryl M. Avila. Kunamat ni Mary Cruz dito Facebook Live. Oh. Hello everyone watching from Maui. Taylor? Hawaii. Aya. From Christian Ponayo. Kunamat pabati Lionel, Ray, Aris, Jaime, and me, Christian Ponayo. And to my family. Celia Ponayo and Papa Sotero Ponayo. Pakanta po. Lalarin-larin. Wow, it's the Madlaw ni babae. Madlaw ni girl aloch. Kanamat ni Ana Rose Torao. Pa-shout out nga po Marsco Braylin Marig sa Arellano. Sinamar Daguro na hello watching from Manila, Philippines. Yes. Tapos di ba di nagsabas-sabalay nga boss di pa nagkantam tatay Press digong kumapay Ano naman. Mahirap na itumba. Hello po from Christina Rumbawa.
Okay, kisente nga dagiti text tayo. Okay. Pag ako kumanta, Mm. patumba ko kayo. Gandang tanghali po Kuya June and JM. Gat ko nga po ang mga nakikinig sa programa nyo dito sa Villa Marso Cordon. Oy. Lalo na sa Family Foronda. Rekas ko nga po yung Maulawak sa Mildred. It's me, Mark Foronda. Thanks po. Salamat Kuya. Oy, tapos dagam ti nag-message ni ati Angie Ragwal. Maingit iti Hong Kong. Yes, the President. Nandito nakikita. One. Deng pakigreet man dagitoy ag-celebrate ti birthday ita ditoy Hong Kong ni ading Ella, BC John Linyan, ni Auntie Gemma Tamani, ken ni Lynn Kerol. Request me tay maulak Mildred tasalaan mi man. Thank you so much ading kan manong mi nga agpada anatarake. Ay, ang arod. Sige, maulaw kayo ton. Tanagadumot isang sangon yung arak. Okay. Sumala tayo, abay! Pati kitag pinpintor di balay. Si kantay kapintasan, na naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakasnahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem ko maisarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti nang aklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimed, Mildred. Kunak mo tay ka den ng asawa tiin ka ipatpatek. Adalagarod ken kandi kapayla amarmarnek. Ay maulawak sawen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimed, Mildred. Kunak no tay ka den ng asawa tiin ka ipatpatek. Adalagarod ken kandi kapayla amarmarnek. Si kantay kabagnangan, tilad at pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden ngiti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwag dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan-anuno nangisit ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapatek may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tat pintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tat pintas anapudno. Ulitan niya po iti mensahe datang asunata talaga mga makapod no. Hanla nga deterwar iti ingkay ayusan kung kunana dito asunata. Pati unog. Yes, kang Ronana atay kinadarisay iti puso kan dati kinalaing yu apo nga ingga na ti dalom kada batikuleng. Naa simbrek ka nga talaga di unag. Puso lang di pagtutungtungan dito. Hanggang na kita bopis mo ito, tingga. Sidain mo, di ba? Awan na papudaw maga nga naimasan. Ang data pinapaitang ka nalidom, itidiguna. Ay, mayan. May tipait na. Pait na. Isong hamo, papudaw na kita bopis mismo. Okay, manong kablaawa mati family Mateo dito barangay Sinili Purok 2. Kablaawam damanang ko Joan, Josel, Judian, pati jay kaanakak nga sulpeng iso ni Jorens. Ay kung ano John Mark. Jorens, Kate, ito yung kablaw. Jerwin Mateo, manong kantaan nyo man dahil Congresswoman Catherine. Isagot ko kini mother. Mother. Oy, kablawan tamang kayo matatay ko Belated ni ko
Sir Jano. Yan, of course, hindi kalman na po nag-celebrate ni Mama Mary ti birthday na akat nag-celebrate naman ni Dr. Adriano G. Sabado iti Bugalyon Norte Ramon Isabela nga mga isurusuro nga madama sa J. Ranyag High School kendi tayo Northeastern College ito'y Santiago City ni Dr. Adriano Sabado kat upatapulo kat piton iti taon na kat 47 I guess. He is 2 years younger than me, so I'm 49. Uy, ag-50 kan. 49 na nga road. 49 na itong September. Isin Ito baby. apparition ni Our Lady of La Salette. Yan, Isin iso baby. nga kasawan iti panagrambak da. Ta syempre birthday ko mula. Ah! Ayan, katag. Welcome back home to the Philippines. Kabagay sa Minda Almerol, Oy. Sabado. Pinanawan na. Birbiro ko na ti kalman ni Auntie Juby. Di magkasta diyan. Hindi na nakita. Apa ni Juby? Bakit Juby? One. Anyway, good PM Kuya John and Mac. Pakibati naman kami dito sa Barangay Libertad. Tiag Isabela, basta alas 12. Inililipat ko na sa Sweet Radio. Bakit hindi kayo always naka-tuned in? Kailangan mo pang ilipat talaga sa Sweet Radio. Pa-request nga po yung mga nagbabain, mga kuya. Wait ko. Pakablaaw man nating June. Kan GM, kadagti pamilya Pasqua. Via Kabusora, kan Antolin, J. Esperanza West, Aurora Isabela. Salamat from Auntie Ida Clinton. Dagitaman na boses idol. Kuna naman ni Ricky Almohera. More Power Karuba from Vancouver, Canada. Iti naganan Bergsman Gomaro. Nice song mga kuya from Jennifer Baldos. Pag-greet man ti happy birthday into September 13 kin ni Gracia Ina Castillo. September 13. 13, iti birthday na ni ading Gracia. So Oy. wala nga katunusan kami, tagpada kami sa September. Do you remember? September. Kita lang September. Okay, adamot ti message kanya kita bigat ni Yeah. Kapsat Cathy and she wants to say congratulations yung ti anak na nga naggraduar iti Fort Benning, Georgia. Isu ti nagadalan na kano and his rank is E5, whatever that is. Air Force? No, I don't know, but it's a military something like Yes. that, you know. And Yeah. I don't know what's it anyway. Oh, yeah? Yeah. Oh yeah. Oh Really? yes, Yeah, yes. yeah, yeah. Yes. And he is back here in the Hilo. He worked at the youth challenge as a cadre caterer. Cater? I don't know, Yeah, I don't know. Just actually. pronounce it, you know. He handled one platoon. Okay. Whoa. I tell you, this boy is a breast. Breast ka na. Beast ko na. Breast. Beast ka na. Tilanda. Ate matang malinsa na. Kabutang data nagpig sa ti bosses na. I would say he's lucky boy because Team leader, isuda ti imasidat kang kuana and offer him a job. He turned down kunana the Navy. And they offered him a job as a recruiting officer in the Navy that Ay, sunod tig training. he said he liked action. Sino mang training ka dagi barbaro nga recruit. Opo, nagmayatan. Madi iso ti Ano nga eh? alalaan da kanung madi na kayat. Ay, alalanday suna pa Nagbaling lang. nga recruiting officer. Mas kineke natin training as police sa DJ. Hindi ka mo actually. Isa na tayo giginti may isang platon. Walang saya. Platon. Wala mo chika, di ba? Dami igin mga plato, di ba? Harap sa likod. Harap! Kita launay ka. Ang mga pinangarap. Ang mga pinangarap. Dili agbaling nga kasi mo. Ang mamat. Itay di NCJR OTC. Dati kas jay. Ag-officer. Ngam na wita mo iti. Apit na nagpit ka. Amok! Natali mo daw ka. Naulaw ka, di ba? Mati, okay lang nga dyan. Kwarda Sabado gamin aji ka. Nga sumurk ka. Adi jikira ta Kapodutan. Dajinti, mati dati opisina ta. Daji ka puyat ka di ay gwardiya. Isong hamo kinayat. Pero maganda rin naman 'yon pag natapos mo yung pagka-officer dati baling kantong mabalim mo sa ranog army ka kasi ay. Naparta no katiya. Promotion mo. Wan kas jay. Nag-ROTC ka. Rumar nagtumpaw kong vlog. Kung na jay. ROTC. Ano? Iti meaning ti ROTC kanya mi di rumar nagtumpaw kong vlog. Di ba? Maya. Okay nga So, pero namayat ti ka ROTC mayat. Para ka di nahilig tinalawa kanal.
Bagat Dam, main kanal. Jakman ilibak, lugar anak-anak. Agrarasakak, apapapanak. Pagdigdigosak na palaos aragsak. Nalawa a kanal, apagbat batukak. No ilumlum ko, daytoy subsub ko. Naapgad, unegnat na banglo. At dami na nga na, batuteng nga na. Nalawa a kanal, naglawlaw tiledda. Nalawa a kanal, abagdigdigusak. Pagpawpawak, nang runa no bigbigat. No itirabi ikat agmamayatak. Nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Amuyo ka di, tipak ka sarakan. Nalawa a kanal, apag di dinamagan. Dahil iti sekreto, kukwak lang bukbukod. At dapay jay Villa Carmen, paset na itilaod. Yeah. Nalawa a kanal, apag di digusak. Pagpawpawak, nang runa no bigbigat. No itirabi ikat agmamayatak. Nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Nalawa a kanal, abagdigdigusak. Pagpawpawak, nang runa no bigbigat. No itirabi ikat agmamayatak. Nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Nalawa a kanal, ipagdiritsuak. Diba, man? May nakiktot ka niya second voice ko balaw. Lagmat ka ata. Nalawa a kanal, magdigdigusak. Pagdigdigusak. Puro dolo. Masa do na nga raw nga buukulin. Kakuna na to. Apo, di kita i-text apo iti mamin. Duwa mamailu, agpaspasensya kayo. Mapantuman, di udi, di text yun. So, ano kayo, ti umon, maminsan lang. Okay na yung pagkaltaw, sir. Kapalaawa man, dagiti natataraking, ang mata mga agdangdangag, kanyayo, ita, engineering office, iti Santo Domingo, Ilocos Sur, the Johnny Bong Clifford, Ken Jerry. Okay, greetings coming from... Di na yung baga, ayan, nagsauni, Dr. Emil Castillo. Anyang arating pagano to. Okay, according to his ay sa balimot yung pagpagano to. Hello brother John, pakigreet ka naman ni Dr. Emmy Tomas ti happy birthday ko na ni Ma'am Eva. Apang kami makiburnit ka nagawitak ti nagadu asupot. Po, ang kayo nga sosyal ka Emil, taamom dagiti sosyal nga tao kat nga supot kasusaranda. It should be Tupperware. Di ka di. Sa ni John Mark di Kalman, ay ka nangalati Tupperware. Ziploc at kami nagayam. Okay, tadag greetings ito'y. Kanay nakagbibuya dito ay Canada. Wow. Samsky de la Cruz. Tauya. Dapat request Don't Cry Johnny kano? Kano na niya natay? Ronald Bermusa. Wow. Bermusa. At haji mula nung kadisango, di ba nga ruot? Bermuda aja. Ay. Clap mo ti comment niyan ti Cathy. Ay, huwag kaya. Ano kapsat Cathy, mati ka baga di first nga message na kanya. Agur ka. Wait, kapsat Cathy. Wait, I'm sorry. Okay, kung na to ay, kabsat ka na i-request a song i-dedicate to ni Roy. Yeah, if I could. Any song that perfect for him. Kung na. Sorry, I can't think of any right now. Okay, thank you so much in advance ko na. So, any song ka nga iruknutan ni Roy para iti pa naggraduar na sa Jai Fort Benning.
Anang nga ti actually iti Kanya nga ta. iti sonata iti nga naisagot kini Roy kada The Gift. The gift. Yes. So Kapit ta the gift. may sa iso na nga parabor ni Apo kada kiti gasawa nga ni Kabsa Ay, Ronald no, kini nagkasar mo di di ba? hampay nga nagkasar. Sa nga uso di jay. Oh. I'm just kidding. Adik amono kanong agkasar to ni Kabsa Urayan nang agka-visa. God PM Mac. Ah, Kablaw man dagiti wabwab. Nga kadwa may kin ni Auntie Ulik request mi tay sisiwit. Kana ni Auntie Elida Pasyon. Manong nembagal dayo nga nagpudot. Ano man? Kablawak man dagiti classmate dita Metropolitan Santiago. Good luck ton bigat exam May. Gamin. Kan dagiti karoba may nga dumdumgag kanyayo. Thanks kuya pakiplay man jay. Perfect. Ilocano version from Romar Dilan. Ganda pa nag-text dito hindi number ko nagaduda. Ano? Na-reach Aji nga rin, sunatang ko ang sagot ni Kapsat Kathy. Diyan ka mo ay pig ka kag. Dahil lang ina na po, may isang nga sunatang nga makapudno, iti stages, iti biyag tayo nga tao. Manipod kinobing, ingga na di magkalen. And of course, good afternoon also to Kapsat Manang Eliza and Daniel Cabal of Hilo Hawaii. Kasama kini Kapsat, Manang Joseph. Yan? Parang nakalimutan ko na ata yan Baka mga bagay iti stages ti biyag ti tao. For you, Roy, testing. once again, congratulations to you from FDD, from your mom and dad. Kapukawak to eh. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Lipatak sa mata. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never reached sure we were out to make the steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Jaya, go ahead. Ako to. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was nothing but everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been solved. We traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. Still learning about life, my wounded children for me. So I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory. And some I had to leave behind, my brother, I'm still sorry. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Oh, will I think the world is cold? I will think a lot of children who can warm me. Soon I'll be 60 years old. Hey, yeah. Soon I'll be 60 years old. Oh, will I think the world is cold? Oh, will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Woo! Lumakay ka.
7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Nga tamo tiri na ya pud iti naganak nga makita natin na nga graduar iti military dapat iti marching band na apo talaga nga kasla kala may tay-tayab nga ta iti ragsak that and dati eksakto nga nari na ni Kabsat Cathy and Ronald I should say Ronald yan iti naggraduar ni Roy yan once again our congratulations sa iyo Roy Kaya kimisay tayo manon iti text messages kaya iti oras ka aruba kat sangapulo ka may salanganan nga la minuto kusakbayan iti suya ano na dyan madi makita Ano dyan? oras 12:49. ayan 11 minutes so naimbang nga layo kaablawan man dagiti nataraki nga alpas dito yun okay dati nga rod guna na to'y kablawan man manong J. Mildred ti Santa Ana H. Isabela ni Romelia Balad Cuevas agbalbaliw ka na madin sa mo daytoy foul okay at ilatan niya hello po pabati man sir ni Papa mi agwapo ang madama karwa papilit nan ipa-open Sweet Radio para guys kano tisok-isok idol na kay unay thanks po from Charis Janine and Michael Mayo ni Sir Dominador Mat best friend mo good afternoon Sir June kanamak pakigreet man ni Kuya Bimboy Toledo ang birthday niya ngayon from Buboy Toledo ng bayan ng Ramon Isabela may sapaya hi DJ DJ June and DJ G pakablawang kami dito mga request ko man natin manang suping ni Mariado iti ang batali Ramon Isabela God bless na namat ay anati sumarunong ang kantahan okay may sapay kablaw man manong gito'y uncle ko kini papa nga nakaturog tanabarta dan kini mama LV nga agaw aware kini sulping Gavin Ken Angelic thank you manong iti Bugalyon Norte ko na naman sino na yun iti Bugalyon Norte ko na naman Bugalyon Norte pagrit man kuya dagitay ka mag-anak ko dito sa Santiago family Desus nga naman and Andrada ken dagijay taga Quirino nga kabagyak Somera family ni Saras family from Regina Noshi tinagan na okay kanay nak agbuy-buy dito Japan FB Live from Rachel Watanabe pakibati man mga idol ni Pogi aganon nga madama nga construction dito'y Beckel La Trinidad Benguet from 2x2 company ni Jefferson Garcia okay Sonny Aguilar says here Aguilar pakibati nga po Aguilar family from New York almost all of us are watching here okay request for the taga vlog so thank you so much po kasi kita dito New York yan New York kana man ni Marcelo Corpus New York High Subdivision nga dito watching from Palawi Island kana ni Marcelo Corpus kana ni Johnny Obra pagrit man uncle ko Danny Boy nga nakababad ti wifi kini Michael nga nakababad mo ti Facebook maolo ak Mildred please from Johnny Obra kabsat na channel yo ti radyo 97.7 apo ito ninyo wow hello musta watching from Bowen Road from Uncle John Keban Bonus iti pagrangayan Ramon Isabela wow madi nga naki-join ka tigayan madi ka mo nagtampo data ka nagtampo din na minsan okay for the Hong Kong chapter nag-text ka namin ulit naman yung text na ni Kabsat nga June nga madi nga nagparang kanyata hindi nag-awit dito hello musta watching from Bowen Road okay in case rutin ni Sunajay happy birthday kay FDD Vice John ano naman okay happy birthday apo Vice John Linian apang ko nga road para kadagiti mailiw yun tayo last piece na tayo yes this will be our last piece for our first set and we'll be back 53 ganito man
iipapaw sam itayan at yaku tinakar-arapaten Barat arakop mo, lailo ti pereng mo, kentay pudot dagiti bisong mo, ket nagtaeng tuy sipit ko, kailiw kantula, biyag ko sikat salda, rigati mga klon angem masapul kon pumakada, kailiw kantula, ingingunguten ka, di kan tuwag danda nagtaag subliak, tudita den na at panunot ken puso lagip tinapalabas mo masasair malmaldayan kanayon tuy barukong ko ngem agdalataragsak na iti impaay mo ayat anapod no inggan kanibusanan do kailiw kantula, biyag ko sikat salda, rigati mga klon angem masapul kon pumakada, kailiw kantula, ingingunguten ka, di kan tuwag danda nagtaag subliak, tudita den na rignat amal maldaang, jak pa'y kitin makaadang, nagdagsentoy baro kung ko asikaket inapanawan, na siya at apa nagdena, anapwan marisken rekta, jak mapukaw panunod ko, pintas mo anay paduma, kailiw kantula, biyag ko sikat salda, rigati mga klon angem masapul kon pumakada, kailiw kantula, ingingunguten ka, di kanto agdanda nagtag subliak, tudita den na. hanggang mabaling akapela tayo aya madinong katisaad na Kaya, siyempre no i-akapela na dati sa pali pa pa ng lyrics na amiris ko lang dug 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 di ka madi di maka-wifi. patasin ta Madi maka-wifi. patasan Iliw kantula, tig biyag ko sikat salda, dinala rigati, ana, di ma madi. nakaboy ka ulitin ta pa Madi maka-wifi ka raw. tig tig Kailiw kantula, tig tig lahat. naalaman Di kan tuwag danda nagtag subliak, tudita den na, kailiw kantula, biyag ko sikat salda, rigati mga klon angem masapul kon pumakada, kailiw kantula, ingingunguten ka, di kanto agdanda nagtaag subliak, tudita den na. That's ang angawan ta nga managunag gayam iti kay papanan na tatanga sonata di kay talagang when you're about to leave your family nga kunana awi mo dati marlitam guyud mo ayan nag-boarding ka di jero plano ka siyempre you don't want to look at your back di panawa mga familiar nasakit
Nasangim na saksak ito siya nabasa niya Facebook tayo bigat. At inaramid na kini Mildred. Ayan. So, good afternoon. Kati-kati sumusubaybay. Iti istorya ti biyaga ni Manang Esther. Agor ka na eh, nag-text kanya ni. Anak ko na. Kablawak man da Uncle Danny kin Auntie Miming. Wow. Ko Mari Cynthia kin Parisibio. Manang Piring. Ni kasinsin ko nga, Rose! Ay! Nga single sa tatan. Na! Ni kumarek nga kitak. Da manong ambot ken manang Josie and family. Kintay barbecue vendor nga suki tayo. Ijay pagrangayan. Kuna na Auntie Juvie. Yes. Okay, so that will be all for our first set, folks. And we'll be back with more songs and more weekends right after we break. Pasok na. Agor ka Ayan. Agsoblay kami.